Nadležni iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici imaju pojačan nadzor nad epidemiološkom situacijom u Sremu, pre svega radi početka školske godine, ali ističu da je epidemiološka slika znatno povoljnija nego pre 10-ak dana. Epidemiološka slika je trenutno povoljnija u odnosu na prethodni period i ona je svakim danom sve povoljnija, ali i dalje oprez postoji i dalje aktivnosti Zavoda za javno zdravlje su prvenstveno usmereni ka COVID infekciji. Podaci za Srem iznose 69 pozitivnih lica, a taj broj po opštinama i u gradu Sremska Mitrovica je sledeći. Šid 11 lica, Stara Pazova 8 lica, Ruma 15 lica, Inđija 15 lica, Irig 2 lica, Sremska Mitrovica 18 lica, Pećinci nema zaraženih osoba. Mitrovčani ističu da poštuju sve propisane zdravstvene mere i da bez maske ne idu gotovo nigde, naročito ne u zatvorene prostore. Pa ja trudim se koliko mogu. Kad idem u prodavnicu obavezno. Nismo nekim kafićima, negde zatvorenom, otvorenom, budemo tu malo i koliko možemo, toliko se čuvamo. Na vratima stavljam masku i ulazim. Apoteka, samo posluga, pošta, ne znam, sve takve prostorije. Poštovanje mera osnovna je prevencija protiv koronavirusa, te ne treba podsjećati da su maske obavezne u svim zatvorenim prostorima, kao i fizička distanca od 2 metra. Jako je važno, ne možemo da se opustimo, niti smemo da se opustimo, zato što smo videli, u stvari dokazali da u prethodnom periodu prvenstveno primjenom preventivnih mera smo i došli do ovakve situacije gde mi imamo takav mali broj aktivnih lica. I ono što mogu da naglasim jeste da sa polaskom u školu naših đaka koordinacija i rad i koordinacija sa našim školama je svakodnevna i izuzetna. Broj javljanja u Mitrovačku COVID ambulantu manji je nego ranije, dok je broj izlečenih lica u porastu. Na COVID odeljenju bolnice 2 pacijenta su na respiratoru, a 5 lica nije COVID pozitivno. Zavod koordinira sa svim mitrovačkim školama koje zatraže savet o pravilnom poštovanju zdravstvenih mera, budući da je počela školska godina.